صبح امروز نمایندگان مقامات محلی شهر ترسونزاده در ترمینال دوستی سرحدی جمهوری تاجیکستان معاون یکم حاکم ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان توران بابایوف و حاکم شهر دهنو لقبه قاسموف و دیگر سابقه‌داران مهنت را که به شهر ترسونزاده و تجلیل جشن نوروز تشریف آوردند استقبال نمودند. مهمانان با مقصد وسعت بخشیدن دوستی بین خلق‌های تاجیک و ازبک در چورابیኒიან نوروزی شهر ترسونزاده امسال شرکت نمودند. در درآمدگاه دهه آریان جماعت دهات قراتاق باشد گلدختران با نان و نمک و گل و گلدسته ها پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان رحمان یوسف احمدزاد را استقبال نمودند. باید ذکر نمود که در арафаи таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар маҳаллаи сеюми шаҳри турсунзода аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ алиҷон ҳазратқулов як бинои баландошёнаи истиқоматӣ ба истифода дода шуд ки дар маросими ифтитоҳи он роҳбарияти шаҳр вализода абдуқодир исоф ва меҳмонон ширкат намуданд. бинои истиқоматӣ дорои шароити хуби зист буда ба талаботҳои зисту зиндагонӣ ҷавобгӯй мебошад. дар муддати соҳибистиқлолии ватан дар шаҳри турсунзода даҳҳо биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, марказҳои савдо, муассисаҳои таълимӣ, бунгоҳҳо мавриди баҳн рабардории сокинон қарор гирифтанд. баъди ба истифодадиҳии бинои истиқоматӣ меҳмонон ба варзишгоҳи талко аренаи шаҳри турсунзода ташриф оварданд. дар оғоз прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон раҳмон юсуф аҳмадзод ба сухан баромада тамоми меҳмонон ва мардуми шарифу сарбаланди шаҳри турсунзодаро бо таҷлили ҷашни наврӯз табрику таҳният гуфт. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри турсунзода вализода абдуқодир юсуф низ дар навбати хеш ба сухан баромада таманниёти наврӯзии хешро ба самъи ҳозирин ва меҳмонон расонид. сипас барномаҳои рангину ҷолиб ва театрӣ кунандашуда ва корвони расму оинҳои миллӣ пешкаши ҳозирин гардонда шуд. суруду таронаҳои дилнишин ва рақсу бозиҳои ҷолибу рангин ба меҳмонон рӯҳу илҳоми тоза бахшид. Asosiy xursandligimiz shundan iboratki, biz mana bugun tojik xalqini tursunzodalik birodarlarimizni to'yida ishtirok etib turibmiz. Men butun surxondaryolik fuqarolar, surxondaryolik faxrlar nomidan, surxondaryo eli nomidan tojikistonlik birodarlarimni, tursunzoda xalqini mana shu ulug' Navrӯz bayrami bilan chin yuragimdan muborakbod etaman. Xudodan tilagim bu xalqqa uzoq umr, baxt, saodat topganlari faqat to'ylarga buyursin. Bizning baxtimizga, xalqimizning baxtiga har ikkala prezident Emomali Rahmon ham, Shavkat Mirziyoyev ham umri uzoq bo'lib, shu xalqqa uzoq xizmat qilib, shu xalqlarimizning ravnaq rivojiga o'zining munosib hissasini qo'shib, har ikkala xalqning buyukligi uchun kurashga biz hammamiz tarafdormiz.